Ka senjuk ikli nong sensyar snong bat ka kenhun seng bhalang ka bagan tob ya ka FKJGP KSU HNYF bat HYC jo ka Mausen Ram Block harangkat kinong kit kam snong jong ka area mau plang lengkin bat ranikor hnek sngi kala shim ya ka rai bat dalaileiru kinam sha ya ka SAI Computer Limited bakan shimti ya jing peniat ya ka kam sambording ha Mausen Ram subdivision. Katai kerai kalami hadin kejingelang pajba kabala penlong hapo dorbar hall Mausen Ram dongrum am tanggata ha katai kejingelang kala pauru ba kala persyajur ya karai juk sorkar ban IT ya kakam sambording syaka SAI Computer Limited warla hadin kejinglek bani kendu ya menteri sorkar badai pej ya kakam boarding rangkat bat ya deputy commissioner ha kabai dei bat kani ka kanhun kala simbyang yak senjam banam ailat sendon yakani ka company ban simti yak kam sambording susu la ongro ba hakani ka jingelang kala simru yak rai balada ka sorkar kampen sngap yak jing dawa ne ka jing pensngau jok senjuk nakaliang jongki kimban se ban sim da ka weipat ka senjam laga dai ban penlong jingek hi ne wat da ka bahap ban mi pajba ru ka senjuk kampan se ban le ya kata ka banta Isi kepenuh kongkek kat tenda ke bangiku penuh menyuk berpensai bor kucing ya kenduk kejungi ya keyboard jongka department corporation mo pada EDC pada kunjung ya di power besar pak ba kebangi ni yang kenduk lagi terik berat ke ba dia bentuk power jadi bentuk ba aku terik naik mau harga dia pada EDC balap ini ajilang ini way ar cara drill kebar bede dan ada desain itu level tugas untuk klik sasong Mausen blok bak lagi wiki blok ki dalam ni Mausen lalu Mausen bade tanding yang blok Mausen lah kedekaran core blok bahlah kayak cuci solution jadi yang tadi sama model ni Mausen dihadirkan ka ni komite taksi hadnya terik saya mahal cara beliau sebut di keren ke Eropa nasional bagi Eropa dokter samlah lawan dalam ya dengan jingelang taksi singelang orang kali jingelang juga cikwa juga isi kajuba kejungi kebangi dan hadir bagi layo bagi keren sebut iji yang jumut honor kajian IT juga serta lembaga negara corporation dan judicial syaka sai putar limited yang di sambung dengan Mausen Ram kejungi di ngelapan orang mencukukan mau buat dia terus yang mencuan lapan terekam sambung dengan tanjungi dan company bagi lama syukur kecil atau jumlah syukur nikran tindre ngingkwa pandong syukur ki anjing debat kita di jingga pengi kedua dari tangkui kesul ke bawah sim lalu pas dah ke arterik yang nomor ada pesan bagi usno haka santerik nomor ada pesan ke bagi lain skam teriang ke mata maka coba baca keruh ke bersai dari sejuk kalau bagi persa ban IT sekali kesai ban operate dengan mereka mengenai Mausen Ram juni bersama penting nama tang kita tu kan dia teliki perai bai yo menteri kamu terikam BI dengan disebut ikam kiba kipa kimaban pedang ngigung konsumer kimaban pedang tikuta hakani ka meeting pementaru hadin dikubun kicingkren bat halor kitu kicingket ho jom dari sai kepala ujor syaka DC juga isis ini yang tu bala kendo thala ya kisamla badan kecingkit klik na kebanta kabhagamnya karoi kapa kasok suk kasong sanya kadang kathan berbuai bat kamtam yang itu ka association kepala mention atau kucing ko kanu kala tak matyong lapan yardor ya kajinglong jungi kum kiramba kum takinong sinsar hakisno ketawa kadang kathan lapan ihan tu bangi ngidai tang kinong kunwet kibam don nongren ndre kai kebangi kwa hane kalau bangi kwa ban persai bagajing persai ini kalau keluar kilometer kemudian penginum pak su company yang ikwa ke department kan simtihi bersama dengan bat ikwa bat kinunu ngijing anjing dari bat kajing du jing lip lain
dan yang kiwai kiwai jing jing dari bat jing sambording ingin dan kecil klik ke departemen ke sorkar ke bagi dia pensiun kecil klik nak kementar ke jing kecil yang dapat bang namar bang kila dat lang kila generate ya perpisahan lagi dapat bang tikulu mentah masuk penung penyayang ni nak kapor saya kapor dan jangan kata kesubuhan berbau akan kapor. To ngadai baham les ini urang ba senong jong ke senong dengar bat kathan hi baro kowe kabanganga don nanti hathan borda nilawan mikmat sekene ke jinilang balapan baik da ka senjuk jong kinong senser senong kibadon hapo kasop division jong kamau senrang kung kinilam senong le perlong le kene ke jinilang hakene kasi niutrik hangni hamau senrang kilawan kinong yalam senong kino senser senong laki senong ki baper na po upo usam jo kene kasop division ladu nangki na po mempla mes hadu shames kola hadu ki thain lawa hadu ni ki thain rangku batha kene kajing yalang ngile yakir ngile thain sibune syapang kajing IT ka sorkar ya kene ka boarding panpaniya ya boarding electric hapo jo kene ka salam sub division kajungi batha kene kajing yalang tangda kuwe kesur ngile simbi kerai bat ngile kut daga baskem badali lay horkit hordang nginum ay ya kajing peniyaj ya kene kabording haki pompi bat menta daga kuwe kesur kum kajing yalang ngile simbi ya kerai ba kane kakam kadai ban simti hino kasoka batnya ya kene ka tenat boarding hamle amo sanram jungi kumta kum ki pai ba jong ka thain apo ka subdivision ngidam pliang dalile kumta kene ka khobor kum we na kinong yalam snong ngadon ban persnewa sumat jong EDC badon purum jong ki bol सरकार उमिनेसार ऊपर पे एक बोर्डिंग बट हम तम को सिमिस्तार badon purum bagi dewan snaplem dia kena kasur jong u babau bun balang but ngin non kengantin ngin yang sapran balik pun ia kena kakam lala kapoi kumno ru ngin yang sapran pangin dawawe bakas sorkar lembaga transporting kan pernyataan nohi ya kecil samping hapo jom kene kasop division jogi tenengek tangkine ki kentin bangala perpau kene kapor kerpan ia ke sorkar badan borong bagan snaplem ia kasur jom upai ba